Ababoda abafunye MYOOGA mu disitulikiti y'e Rukungiri beegattira mu kibiina kya Lubabo BODABODA MYOOGA Sako mu ggombolola y'e Nyalushanje nga baafuna obukadde 3 mu mwaka gwa 2021 nga mu kiseera kino basobodde okutereka amagoba ga bukadde 289 n'okugulira bammemba baabwe bodaboda. Aranze enkeri izooba abantu abo tukutuula nabo bahindukireho abokuba tubahiire looni bayekurakuranisa bagarura abaana babo mu mashomero bagarura abaana babo mu mashomero kandi obundi nabo babasa kwebisaho. Basinkanye bannaabwe okuva mu bitundu okuli Bukedde, Bugeso n'abava mu bitundu eby'Essebeye nga boogedde engeri gye beekulakulanyizaamu nga Kalebu Kabayo ssentebe waabwe bw'annyonnyola. So far twine omusaturation twinemu bodaboda 15 kandi 16 ntwenda kugigabira izooba. Kandi omusaturation y'esente zone zitwine millions 2,989 agamba nti bawulagana ensimbi ez'okwekulakulanya ku miwendo egya wansi. Nituha esente groups individual loan tuha na group loan. Group loan nituha miliyoni kuriga hari yemwe kuza miliyoni 10. Konka kikubayamba muri ekyo no kugira ngo aho bakwetagira loan nibagitunga. Kyokka ayogedde okusomozebwa kwe basanga omuli ne bammemba abatagala kuzza ssente ze baawulibwa bano baagala gavumenti ebongere ku nsimbi. Ensiima gavumenti ahabwogo omulimu ogwo kandi okwongera kutushomeseka tuyamba obundi defaulters kugira ngo obundi harimu abakuba bagumire konka nkitwe nka Rukungiri tusima munonga RDC witu aho tukumushikirira hona nayimukiramu kandi atuyamba omukwihuza defaulters akwatanise na commercial officer Isaac Asasira owa Rukungiri bodaboda stage nga naye member wa Sako eno ayogedde engeri emyooga gye kyusiza mu bulamu bwe. Nkabanza kutunga miliyoni 3 ezokonjera ahatsendo tunabenyine kugura epiki ya miliyoni 4 kandi ebintunjiremu nibyinji munonga aha mirimo yanje nyongera ahantasya mbasize kubona mwempunu zo kutomuka kureberera nabona mwembuzi zo kureberera. Bano basabye ababoda bulijjo okuwaniza enteekateeka za gavumenti. Mbwenu tusima emyooga ya Lubabo Sako okuteereza amaani hamwe na gavumenti. Sako eno erina bammembazi abasoba mu 1200. Boaz Tumuhulu yakulira emyooga mu bitundu eby'ekigeze ayogedde engeri emyooga gye gibayambyemu wakati mu kusoomoozebwa. Kubagire kugaiteza abo na share capital na saving na seed capital yibatunjira obuhumbi 8 babase kuba obwiro bo basya kugaba sente z'okuka obuhumbi 16. Nyo ningira ngo ekyo tikintu kike nekintu kyango. Rachel Nachiwala yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.